Okay, ini dia Oppo Reno 16 5G yang terbaru. Yes, aku tahu mesti kau nak cakap, bukan Oppo Reno 15 baru keluar ke? Well, memang betul pun. Tapi aku nak cakap benda tu, aku nak cerita pasal telefon ni sendiri. Video kali ni aku nak kongsi favourite features aku yang ada dekat Oppo Reno 16 ni yang buatkan dia stand out gila kat sini. Pertama sih, dekat kamera Reno 16 ni, dia ada satu features baru, iaitu diorang panggil pop camera. Secara ringkas dia lebih kepada untuk orang ambil gambar on the go lah. Dia macam cheat code lah, sebab dia ada dia punya film look, lepas tu color dia, dan overall kalau korang yang suka ambil gambar macam gambar OTD, this features is actually really nice. Serius kata korang. Dan seriously sumpah benda ni memang ngam kalau korang jenis suka vibe kamera film dan nak kejar hasil gambar estetik gaya Y2K dan orang kata zaman film kamera tu lah, senang kata. To be honest, hasil dia memang legit gila tu kat sini. Aku memang suka gila, especially kalau korang yang ambil gambar OTD tu, dia punya hasil warna nampak sebiji macam kamera film yang korang pakai. Oh tu tekan pak tu kan. Serius, sebiji hasil gambar dia dan memang aku suka gila kat sini. But aside from that lah kan, kalau korang rasa Oppo Reno 15 punya flash fotografi tu dah mantap, yo, korang memang kena tengok Oppo Reno 16 punya flash yang lagi power babe. Memang nampak estetik habis mat. Skin tone dia nampak natural, mungkin a bit cerah kat muka aku sebab dekat kamera, tapi shadow dia nampak moody dan tak overexposed. Korang dah tak payah nak pening-pening kepala cari digicam semua, sebab this phone got you cover semua benda dari segi flash fotografi dia, dia punya pop camera really nice. Cuma tu lah, kalau korang yang nak cari spek tu, maybe this phone is not for you. So kalau korang tengah cari phone untuk OOTD, gambar cantik, looks yang sangat-sangat estetik, maybe Oppo Reno 16 ni might actually be your next phone. Tapi kalau korang tanya apa beza dengan 15, aku akan sembang in the next video.